ua manu malo le ono Oute. Amen. Le tātou tua, le tātou wali mo le tātou whaolo Yesu Keriso fo mai ua manu malo. Moni ma wha maoni upo le nā pese. O wha peona manu malo le ono Oute. O wha peona whaia le tātou le linga ma le atua le tamā. E ala ia Yesu Keriso, ilona toto pa ia o wha mamā ma wha mangalo ina i o tātou wangsala. Fa mai o ia o le atua matua ia wha mangalo ina o tātou wangsala. Amen. O le atua Alofa, o le atua wha maoni. Fa mai o lona Alofa wha vavau. His mercy endureth forever. Amen. E ngata le Alofa o le tangata, e ngata fo ile nau muti o le Alofa o le tangata, o le Alofa muti vale o le atua. E le mawhai o na iaiso na iunga, ia ma o le atua e Alofa fo mai o lava fo ina oti le tangata leanga, e Alofa I lava le atua. Amen. O le atua le tātou te au nai, o le atua Alofa, o ia whaia le taulanga ola. Whaftaila I le atua, wa manu maloa ia Yesu Keriso, sa le aiso tātou tongiola. Le aise au wala e mawhai e le tangata ona toi le lei le tangata ma le atua. Na tutusa le tangata ma le mamio te moni, mamio ia masatani, tutusa lei. Le unga utala tutusa lei, sa fioti uma whaale anganga. Le aise so o tanga ma le atua. Le ila se senga o e masatani ma mio ke mongi ia ma mio anganga le anga tutusa uma tātou. I le teimi ai le imaliu Yesu. Le ale winga la utala tutusa lei, sa le anga I tātou ma le atua. E le I aiso tātou so tanga. A o Yesu o ia na fili fo mai o le maa moe na fasia ai le I whaia le whaavai o le larolangi. Amen. Ni ia le atua o ia la le na ia fili e whaia le tongi o la mo oe moa. Amen. Le tātou te ave ai le vi inga ma le whaafetai I le atua. Ni nei tae au tai mailo tau soifua. Ea malo nei ola vai. E le nei fo'i tu lai lona Alofa mlona anglelei. Wa ia manu malo ea. E se le matango fio lo a la wha'i ma nei tae au wa e iloa o lo whaapeona soifua le atua. E whaavavau. Ua manu maloa ia Yesu. Amen. Lala e whaatali ma Yesu I lau tā moenga. Ia e ta moe ono lai te ta moe manu malo. Amen. Hallelujah. Le la tātou tatanoa I fo I le tāu ona I nā vaenga. I le tātou sāwalinga whaaleanga. Ngā nei tae au. Tātou talo ele I alu tātou prokalame amatalia. O ia ele I amatalia fo I e pote talo e amatalia le sauninga matu I nātou fo I le upu le tua. Mo I lātou fo I asi le. Ia e iniso I lātou wa le maua le ava noa e asi ai fo I tāpua inga. Nei tae au I nei lava I au kilani. O le au mai le, I think from 10 to 100. Le toa telo tangata se sauninga I mawhai ona whaatino ina e mai le numero le se fuluanga I le se lau. Ia, si vanga nala a whai o le tele tapua inga e koa se lau pe silia fo se au tangata o le mo se ava noa e te alu le sauninga. Le ue mafuta mai I. Ia, a whai fo o nai lalo le tau numero I lalo se fulu. I lalo mer se lau. Hai miki le alu le loku. O le whai ngā mea ma excuse. Ma tatu spai amu I la tō e fia feinu. Amen. Ia e ngā lala I le atua de nei tae hao. Amen. A wai whaatumu I nei. Oi, o le asale na te nei le itu la I la fiafira asale na te nei. Sa whaapeona te tala aloa I aile e Kalesia Ecclesia Baptist Church I Manuera. I le tuatusi fitu se folo Hio Road I Manuera. E whaatino ina la lātou sauninga le itu nai tasi I au auli au sa. Amen. Sa whaapeona o iai fo I le sauninga la sa na se I mawai atu nei. Tala loa ia o le ngā luenga le atua, sunga le whaafenga I a whaleniu, ma whaifa alisana. Amen. Le ua whaapeona tala loa ia le la ua fo I ngā luenga. Amen. A whaia le o iai se lotu te lotu ai. I recommend fo I le la tau I le sunga le whaafenga ma siona whaletua, whanongolongo fo I ana launga, ia ma lana whaamalosi le upua le atua, tala whia ngai mo lo wanganga. Amen. Ona a fai fo ona ua e nofo le fale onga ua e fiu I mea fai. Ia wao le si mafu anga nai alai ona nofo le tangata le fale. Fa mai e waka fiu ngai meo e kale si anga o mea fai. A fai o le la asanga na nai ai lau sa valinga nei tu la ua e ngase. Ua e ngase I mea fai. Amen. Ole Ecclesia le Ecclesia Baptist Church. Ia le ilangi lako anga ile ingi mea wha Samoa ma kele o mau ngasu vo ia le tele na le fie to telo tangata e o ile
tapua inga wale mo se ava no tapua ile tua onga e o aku ia e sausao ngo ia mea a faila o ele na ele o se ola fa masino no ono tatu sa valinga fa le nganga ma lo tatu nunga tuspa ia le tele o mau mea fai a fai ona ua e a fielo sa valinga fa le nganga oni fa vai vai oi le fu olo ia nga ruenga le tua ia le fa to atala ina i le Ecclesia Baptist Church in Manuera a le tu lai tasi ia wa ule o sa ile fitu se fulu Hill Road ina i Manuera ia pe a fai o lete around the area in the south ia ma o se ava no te mafuta sunga fa fenga ia faliliu ia ma faith Alessandra fa peo na so soani le usa valinga fa le nganga praise God hi tatu taro le tu ma tu tamavi ia la u fio de tai au e fa popo ia so le ma tu wola ma tu sa uni talta noi le upu fa so fo ila wa fio tama ia awa o mai oi awa i mai oi ma fa tonu mai la u fio tala ina au a fionga me lilo lo malo fa piona e fa i lota mai le nei tai au fa manuia i pa anga le nei polo kalame le ngato i la toa fai ma pa anga wala tu shei nei lungo la tu timeline le nei polo kalame a vio se fa manuianga ai le ngata fo i leo pa anga i la to lo nofta talo mai fa tasi fo i mai la to lo fa piona lu mai le fatu i le ngā luenga nei fa manuia la u fio ta mai o la to lima ngā luenga o la to fa fo i le vi inga i la u fio fa manuia i la upu ta tala o mato mata fa le nga fa i lo me lilo ono le sua fo o Yesu Keriso wo le mavala au tu ai nei amen ma amen haleluya le nei tai au i le tatu savalinga fa le nga o le fa solo le tatu Bible study ile mtatu tatalo no ile mercy o le tua po le alofa tu no o le tua amen o le mercy o le tua po le alofa tu no o le tua ile tu si o lo fa peono tu ina tu ilonga o ile o lo fa matala ina ile amen fa maile hallelujah tu si matayo matayo lo na mata upoiva fe suma tol fo mai ina o ia ina o po le ale wingo le upu o te loto i le alofa ai le o le taulanga a wa o te le isau e vala au i e ua miotonu a o e ua hanga sala o fetalainga le a Yesu but go and learn what this means I desire mercy and not sacrifice for I did not come to call the righteous but sinners to repentance o le fetalainga le a Yesu ino wo atu ia le au farisaio o lai a Yesu ma le au foi ma le au ao la fonga ia ma tangata e ta ua i la tō tangata anga sala o le au ao la fonga i le whenga inga tuai i le vaitau leo Yesu o tangata nei o le au Oute o lau whai ngā ruenga i a Roma ma tu o Roma o la tō teimi le pule anga le a Roma o lai ai le teimi lea o la lai e pei mo le tua fui o tau i lalo o Roma i le vaai a tangata nei i o peo nu ese tangata nei ia le au Roma o tu mahanga la ia whaanu ese i le vaai le a tangata Iutaia o le au ostaulanga la i le vaai a tangata nei o tangata anga sala o tangata o le associate i le lalolangi i le vaaila na i le tu maleanga mai i le tantonunga ia wha Iutaia o tangata la i e whaingoina i la to o tangata anga sala ka ngaka o la fonga le la iska mo makaio e fai tau tu si lunga o mataio o le si le so o pito i siri ona ino si e i le teimi lea ona fo i o kama le o makaio ia o aso la e ia iar kama i fale vo i lele e kuwer kanga ka o la fonga le tax o le fale le na e pe o atu mai tangata e vato la to la fonga o kanga ka fo i a la fonga e ia la to polikat pe i fo i tangata tutu e va ai ia le pui ia i fo ia tangata le a la fonga ona fo ia le pui ia e mo ki ngoa e fasi ka ngaka o le mokwa ingo sia e le talia ina fo la tangata o la fonga i tutonu o le si o manga o tangata Iutaia asa vali atu se afo iskamo maka yo ia por au la fonga fo le mi tangata Iutaia o le ingo sia i e tangata e le fia va ai tangata ono lea o la tu va ai tangata ko kusal va ai kamanga i afo i le au la fonga ma la ko va ai kanga le pela
Ioi, tangata ino si o wawai e se ina mai tutonu le lātou whaara potopotonga, po lātou tatonunga o tangata la ia. E mau oala tangata ia. Ona fu o le whainga luenga I lalo Roma. O le ala e totongi e Roma I to e ngā tangata I tangata o la funga. Le ala la vea iskamo o mātai o. O mātai o la. O le isi so o leo Yesu na whai Yesu. Hea, e tu ua e sau, I tu sila I runga atu. Le na wala awe Yesu ia mātai o. O le ala le fia le au farisaio. Ona uno ua wala au Yesu ia mātai o e sau. O mantua la outou, I le vaai tangata nei, o kangaka piko siri leo ngā sala I kongo tu, mala ngā iuta ia. Ai sau Yesu a ai whaakasi mana male au osi, o male au au la fonga. Le ala e makua I le fia I le tali tonunga, manatu wha religious I o tangata nei. Amen. Ai sau I Yesu fo mai, I nā o ia, I nā o a opo le ale wingo le upu, Oute loto I le alofa, ai le o le taulaga, a wā o te le I sau e wala au I e ua miotonu, a o e ua ngasala ina ia lātou sala mō. O tangata ia le au osi, le au farisaio I, aua ia o te lo teimi a tātou tā ua le au farisaio na tātou manatu lola I o tangata I le mafau le isi e tātou farisaio na whapio kangaka, hanga sala kangaka I o au farisaio. Auen inga lo ia te o tangata ia. O tangata ia they dedicate themselves to study the scriptures. Even o lafu ito mawhai e ola I lo lātou lava malosi, e ola e tausi la fionga le atua. O tai ia o le tatonunga wha iuta ia, o le matua mawalunga fo lātou ola wha le anganga I le taimi lea. Right? Ai sau le atua, sau Yesu, sau le atua I le tino Yesu. Sau Yesu alu mafuta matangata. O le tātou mata upula le na o tātou tala noa, mercy. O leo tātou mwhai wha matala le wing o le upu mercy na tātou tala noa I le mercy o le atua. A o ia la tātou au meise tala, si tātou wawa aia I le mea ta o le mercy. E le aso ono o le watu ai. E se mea na tupu fo I le o le afo. O lai fusu I se uringa ngai ko olua. O tango lesi. Wakango wa mau e lesi li inga nga I le kamakiki le. O lau walaku a fu ingo le mea ngaoi mai le. Molo meo a fu o mea ka alo fu le. Walaku ngaoi mai o le lako fali. Le ala ua mau a mea la ukama le I le voli le. Sau la ukama lai voli le kamakiki fu le. So le sau wala ukama nga pingi lo mas kamakiki nga le voli. Du sala. Wa fasi la ukama nga sta matiti le. Ona o lana, o langa nga sala le nga iai, wakango fasi ina walunga o ima ia foi, mea ka alo alunga O le tamai titi le na le, lai kikis ka miki o le inga nang fasi nga makua ia, te loa taimina e mati tupulanga malingoa le, aus ka makiki le, ia, pe sembe o le, il taimina, pe fatu se fulu tolu ona tausanga, aus ka miki le nga fasi Ona la o aulina o watu I le voli. O leo saulo kama lea. E le nga fatia la le malosi o le tamai titi le sifuru tolu. Ona fusu mala kama le wa. Le ulus fulu te usanga le kango fasi iska miki le lakungo ima ia. Tu sala I le va aya tato. Ia sa awa kango fasi. Asea. Langa ke ngoi. La we so dia tu la fono. O watu lo. E sa o la na fasi la kama nga. Ia o ke vai ko ka Alofa ko ska makiki. Waka Alofa fu le laku ala ukama le sorry. Pinga ala ukama ska mi fu le si tu lo fu le. Ia wa saule isu mana ngutu fu le o mako I fasi ala ukama le ska miki. Wa ula le. Na wa ula tangata o le e ka ke laku fu le. E tu salo malosi mana malosi o tangata le e fasi ska miki le. O watu lo ale taimina. O laku lo ka au filo mar fasinga. O laku lo la le fam ka lo ka au filo ukama le. Lenga kango fasi ska miki le O le tala leo te tautango e tau vali tu I. O le wing o le upu mercy. Na o se ata e whamatala tuai. E sa o na soli le tū la fono e le tamtitis futo tau sanga. Ai o au, o te le ialu watu to ea, to e whaasanga e fasista me titi lea. A leo o lu watu whaali yailo o Alofa. Wo utula ma o te eina pe tu tau fia le tangata lea ma losi. Lea na te fasia le tangata lea. Lea fo le tamatiti suto tau sanga. E mau le wingo tala lea. E te mau atoa le wingo launga. O le mena a mata tatu tala lea. Ia eva ai le ata le tau vali atu Ona la o le tangata ma losi le na ia fasia tamatiti le titi lea. E le o lava le ma losi o le tamatiti e te e atua le tangata ma losi. Se ilonga mana o mia se tangata e tutusa le malosi pe sili atu le malosi na te tau fia le tangata lea mai le fai o le wha masinonga e fasina ia.
O step in o to tonu ia wo lakula wa va ai me lo tangata le ia te au ia le afu le kangoloko e fasis kamale ia e fo mai ke me na ngolo kamale nga la ku ngoi mai me so ke le kiki ia wa afu wa kele me akala vo le mai le fa pengi wa fai kala vo le o au la le nei wa tu fo le fa ia malia ia o au ko fasia le me le ka mo fasi fa ku le wa lava nga au ko fasia le o le ala wo watu ile tatou ai ana fa pio o se sifo le ka umlo ngai wa me ko fasi ko le fa popo ko mal fasia o ko ngoia ona fu o la sa o lo ngoi pe tai o tele i fasia a la wo la tua fa i lo ia ile mercy o to vai me le upu mercy e uina e so lial tu na fono ai ono le alofa la wo pui puia oi mai le tangata lana fasia oi that's mercy o le mercy la ua le faia le fai unga e tatau na fai ia te oi ono o le alofa. Pio hau ino ua watu o va ayo laua fasi le tangata ia tamaititi lea. E ui e sa o lana ia so lia tu la fono. Ma o laua anga sala. Right? E tatau la le fasi ana ia. Wale upertusi o tutongi la anga sala le oti. E tatau na faa sala. Lea laua fai le tangata le faa salanga ili tamaititi lea. Ono ua ngoi e ui lava ili o le faa tita inga. Peitai ino ua watu wa ua tutusalo malosi ia ma wa ostangata ma faino o tao fia le mea lai tupu. Le lola ua mafuai. Wa o le toi faliu loto e fasil tama titi sanga oi. Ai ua o fa alia i ele mercy. Ya lava lo nga. Ya aua le koe faya. Aua le koe faya. Solo lo isu. Fai fale. Ya aua le koe faya. E o faliu lo la ukama lo fak vai. Wa lava nga. Wa lava nga. Aua le koe fasir kama. Woi ki ufa e limo le fe au yao. Ai o le mo malingo le tala o le meo le tau fa tala ina to le wingo le upu mercy e te tau le sala ai ua le faia ono le alofa right yo e mo le wingo le tala le la tatu tala noa ile faalinga yo po le faatino ino le mercy o le atua ana ua e mo le tala le o na fula ua e mo le wingo le launga amen so me le feta la inga yesu ia ina o ha opo le ale wingo le upu o te loto i le alofa, ai le o le taulanga. A wā o te le isau e vala au i e ua mi o tonu. A o e ua ngasala ina ia la tau sala mō. I tonu tu se Ioane. O lona mata upu e valu. O ile tala le ile fafine, lena o tātou i lo o Yesu o ia o le atua. O ia fo i o le faa masino. Amen. Asi a tātou whai tauala le tala lea. Ma tātou wa ai peno whai atu a whaina e maua le wingo le tala wha atusa no ou avatua. E te maua fo i le wingo le lahaunga ma le wingo le alofa tu no o Yesu ya toi. Whai mai. O le sengi o le tae ao na toi maliwa ne a Yesu le malu. Wo mai fo i le nuu uma i a te ia. Ona nofo lea o ia i lalo ma o atu i a te i la tou. Kango e tu ilo mafufau, o leile malu Yesu le teimi lea. La nalu Yesu le malu. O leo o lolofi e tangata, lea la wa, hao ya Yesu tango la oe imagine, fo lele ia pe, tu se hata ilo mafufau. Longo winga o leile malu Yesu, leo atu tangata atu le malu, fa longo e Yesu, o ingafo, e te maua i fo ile auto si upu mala ufaro sayo. Right? Ona fo o ina, o le fo i o tangata nei o tangata lo lotu. Yes, o tangata lo lotu. O tangata e o li tatonunga fa iutaia. Lea fu ila watu la towia. Fomila ia. Wa taita ina mai ele autu si upu ma le au farisaio le fafine na maua ino o murilua. Wa tu uina o ia i la tau i totonu. Wa whaapea mai i la tau i hate ia. Lea o a oe. Na maua le nei fafine ino o murilua wa mauti no alava. Fo mai la ia, ua poloa i mai mose ia te i tātou i le tū la fono, ia fetongi i maa o e whaapea, a o oe, pese a se mea e te feta lai mai i ai. Ua la tau whaapea mai, e tofo ia te ia, ina ia maua i la tau se mea e mō li ai o ia. A ua punou Yesu matusi i lona tama i lima, i le ele. A ua la tau fesili atu pea lava i a te ia. Ona toe nofo lea o ia i lunga, ma whaape atu i ate i latou. O so o tou ele aisa na ngasala, ia lua i tongi se maa i ate ia.
Ona toi punou lea o ia, matusi le ele. Ua lātou whaalongo iai, ua I loa lātou angasala I o lātou loto fua te ifo. Ona taito atasi leo I lātou malu ifafo, e a fua mai I toia ina, wo o atu I e au pito iti, ua tu ua na o Yesu lava ma le fafine o lo o tu I totonu. Ua toe nofo I lunga Yesu, ua sila fia ua le ai se tangata, ua na o le fafine lava. Ona fetalai atu leo o ia te ia funai. O I fea I lātou e na mōlia oe. Ua le whaasala mai se tasi I ato oe. Ua whai mai o ia leali I e lea I lava se tasi. Ona whetalai atu leo Yesu I ata ia. O te le whaasala fo I ato oe. Alu ia oe. Aua e te toi angasala. Amen. Hallelujah. Ta maafsoswani mai lau upu. Alue lo wanganga te tala o mātou mata. Au mai se fe au. O lo whapeona ta atia te tono le nei tusi se I whailoa le lo loto le lau tele ma le mawalunga o lo Alofa I le tangata ne e whaia ta tala o mātou mata ono le suafa o Yesu. Amene ma amene. Hallelujah. Ile o le ua mai tangata nei tātou ma ile whai upe wha. Wo mai au mai si fafine lea whai upe tonu fo mai. Wa taita ina mai le au tu si upu ma le au farisaio le fafine na maua ina o mulilua. Wa tu uina o ia I lātou I totonu, wa whapea mai I lātou I ate ia, le a oe, na maua le nei fafine ina o mulilua ua mautino alava. He, kwa I confirm ka mai Yesu, le ao, ua maua mai ngai fafine, ua mauki ngoa lava, wha miei mo meo wha mau tutu. Po iei pine wha mau. O lena ko mite le fafine lea, le anga sala leo le mulilua. Amen. Se I, whai maila I o le whai upu e lima fu mai. Ua poloa I mai mose I ate I tātou I le tūla fono, ia whetongi I maa o e whaapea. A o oi, pe se ase me te whetalai mai ai, o le tūla fono le lena mai mose, tātou oi tua tūla fono. Wa leo whai maila o vaenga lea, o si whafine lea, ua mautinoa lava lana anga sala. O lea whai mai, na poloa I mai mose, ia te ita tau I le tūla fono, ia whetongi I maa o e whaapea. A o oi, pe se ase me te whetalai mai ai. I tātou o mo I tūla fono le nā, po o le ale mea lai whaamatala me le tūla fono, whaafewheo na whai le whaamasinonga. O le ale mea lai to tonu le tūla fono. Tātou o tua le tuse Deuteronomy. Lona mata upe lua sifuru ma le lua. O ile ye le tūla fono, lai tala noa le quote lau vaenga ia. Pio no whai atu, o tangata ne, o tangata o lai lato te tausi le tantonunga. I pio la whai lato te tausi le tūla fono. Lea la ua atu e ave Yesu, o le a I lai fo le whawhine lea, e ave ia Yesu o ia o le whaamasino. Amen. O Yesu o ia le whaamasino. Lea la ua atu e ave, po le ale whaamasino ngā Yesu. Wa fo o le vai ala to o le ufa tusa la to Yesu e tusa mamose. Le wala ina o na to foi mele o le na foi mail tu la fo no mose, right? Le na fa ma mafa la vai ngale me na foi mai mose. Le wala tu fa ma mafa ina ya Yesu, foi mai o se sina te foi me fa be tongi ma. Right? Le foi mai le la fo o la sautati. Tatu wo mo moala tu la fono, fo mai tala tu la fono mose, tu la fono na mai ya, sa mose fai tanga te fo mai. Ai loa se tane wana wala mo moe ma se fafine no fo tane, ia oti I la ua. O le tane no fo ma fafine no fo tange, o le ale tali, fioti uma la ua fo mai. O le tane na la mo moe ma fafine, a toa ma fafine ona e tuu e se ina ai lea o le leanga ia Israelu. A whai o se teine tau pou, ua fau tane, ua maua o ia e se tane ile a ai ma la mo moe ma ia. Ona o tou ta ina atu lea o ila ua ile whai totoa, o le na a ai, ma o tou whetongi ia te ila ua I maa. Ia I maa. Ia oti, o le teine ina ua le alanga o ia ile a ai, o le tane fo ina ua whaaleanga ina e ia le a va a le late tua oi. Ona e tuu e se ina ai lea o le leanga ia te oi. Amen. A tātou wa ai le tūla fono lea. O le whawhine lena, foi mai o le tane,
ma le si fo I ma le fafine o falto lua a mau o lau mo moe o le ale tali tau ai ma fasioti umala ua sau fo I lalo I sau fo I lalo I pe a fa o le teine tau pou ai te ufe tau I ma se si nunga le au wala se si tama o le alu aku a fai fo I te wala mo moe wala marilie fo mai lo le tala le a tusi ea tau ai umala ua I ma ai feoti se I vanga na ai tango fai tau lalo ifo se I vanga na ai le tama lo o tango toso le fafine toso se tama itai fo mai la I oti na le tama lo ai le oti le tama itai ese a o nei le tama itai langa ngasala o tangata le toso la ngasala ai fai tau lunga I fo mai le tala le tusi pa I le tu la fono fo mai a to ma le fafine fo upu mal tolu fo mai ona tu ese ina ai leo le leanga ya Israelu pretty much o le fatino ino o le afoi o lo tu e tausi le tu la fono ma le vaenga lea e ave esea mai le faasalanga le atua mai a I le nu o Israelu pe o ave esea le mea leanga mai a Israelu so o le vaai lau tele la ya Israelu ai fa mai foi upu na tatou fai tau ai fa mai he desire mercy e sili atu I le atua le alofa tu noa amen hallelujah ale wa e vaai mai I tua le tu la fono e fioti umatanga te to olua o le fafine marta malo e fioti umalava a o I le tatou tala le tatou fai tau wana nei pe a foi o le na o le au mai e le vaenga le ngau si fafine foi mai o polo ai mose ia te tatou le tu la fono ia fetongi I ma o e fa apea a o oe pe se a se mea e te feta lai mai ai it's so sad I la fo il tu langa le o tu ia fo I fafine I vaenga nei le fo e fai fo I le au vaenga le wa au mai na le fafine mai tau ai ma o fia le tama lo an sala moi a le fo mai kala ka mai lunga ua matua I mautino alava wa ko I fa mau ku o la fo la ko ke lo ka mi ke la ko u lenga ke lo po se akali o se si fo akali o la fa saio po se si ala ku si o pule po se si ala ko le lo fo po se si ala ko le ua ma lenga le na fa le vaenga le a wala tu au mai le fafine le e lo na mafuanga e au mai na I tofo ina Yesu o le maliela I o sasi lo foi upu e tele ina o lo ye le tele o fa le winga ia mar fa winga ina e tangata fo mai wala tu fa pe mai e tofo ai ia te ia ina ia maua I la to se me mo li ai o ia a ua puno Yesu matusi lona tama I lima I le ele ia wo ye la nisi wa wo o la to fa le winga wo kusi mai fo mai wo kango Yesu kusi la loanga sala kanga ka ia lenga o manatu ia nisi o le au su o le tu spa ia mai si fo fai mai o anga sala uma tangata na tusi la lo Yesu ia o isi fai mai ia ku ia mau nga o fo ia te au e ta ua ia te au to mai foi upu lea ona e whaalua ona tā ua ai o te iloa, e le itu ua e le anganga o le atua le foi upule tutonu I e whaatumu e le tu spaia. There is a reason. E le mafua anga nara ina tu tutonu I ma tā ua mai na tango Yesu tusilo na tamatama I lima I le palapala. E le maenga tā ua le tu sia I, ona o tātou iloa, o Yesu o iolea, o ia o le whaamasino. Amen. O le au le au mai tutonu I. O tau iloa o leu o mai lau vaenga au mai I le fafine I le tu la fono ya mose. O leu wala tau o mai au mai fo mai ua fai mai mose. Right? Lala ua au mai le tu la fono na tala noa mai ai mose. Ai faliu Yesu o le talia Yesu le mata upu. Faliu Yesu tu sino na lima I le pala. Why? O la ele fe au la tau mawhai Yesu e tau le au farisaio. O lai tau wha manatu e Yesu I le au farisaio, lai tau wha manatu I ai le tu la fono I se fulu. O tau lo le tu la fono I se fulu, fo mai na tusi le lima o le atua. Yeah, from the finger of God. Lala na tano Yesu, tu e tau mawhai e tau le au farisaio, tu la fono I se fulu, na tusi le tamatama I lima. La na tango Yesu tusi nunga le pala no na tamatama I lima, e le o pick up inga le au farisaio. Le mea lai tau mawhai Yesu e tau tuai. Ma le tu auto o tangata nei, o tangata o le tu la fono, ma tangata e malama I le tu la fono. Le ala ua mai au mai le tu la fono a mose, ai ngalo le tu la fono se fulua le tua, au e te fasio tangata, au e te murilua, au e te ngoi, o le sau, au le fasio tangata. O le anai whaata ua e Yesu, le ua tang matuna auto, o Yesu,
O ia na tusia tu la fono. O lona tamtama ilima na tusia tu la fono, right? Pe o le wato e whamanatu e Yesu I. Tau watu atu se e soto. Na ia ile vaenga na le na uta uana nei. E soto tolsu fumaltas. O si koro pai ara papa. Ile foi upa tolsu e sumar vadu foma. Ua uma atu ona feta lainga ya Mose. Ile maungo Sinai. Ona avatu ai le ia te ia o papa e lua o le tu la fono. O papa maa lava na tusia e le ao le atua. Fa'aperetania, and when he had made an end of speaking with him on Mount Sinai, he gave Moses 2 tablets of the testimony, tablets of stone, written with the finger of God. Na tusia e le tamtama ilimo le atua. Na tusia e le atua tu la fono. O lea la e o mai luma I ino ua au mai e tangata mana tu auto, e whai le whaamasinonga I le tu la fono. A o na whai se whaamasinonga, e whai le tu la fono. E au mai le tu la fono e whaamasino ai, o le ua e angasala. O le tu la fono lai se fulu a le atua, le il tu sila e soto. Le tala no ai, ye ave lo te mama lo tina, au e te mulilua, au e te ngaoi, au e te fasio te tangata, au e te fasio te tangata. Vai, o lai whaamatala mai le tu la fono se fulu. Whaamatala mai ai, le mea e whai e le tangata. A o leo au mai le au vaenga ia, au mai le mea na au le poloa ia Mose, le na mai le tū la fono foi. Amen. Foi mai, e tau ai isi fa fine le ima, ina I oti. Le na tatou wana nei, e tau no feoti umar to alua, kaunga sua mai mala ukama le, au mai fe kongi umala ua I feoti. Ono le tū la fono le na. A o leo faliu Yesu, tu silo na tamtama ilima I lea. Pau ale fai upor kus pa ia ke mau ai. Pau ale tala te mau ai, lena whaonga Yesu ron tantama I lima tusi ai, ina ua atu tangata ia a vatu le whawhine e whaamasino. Au mailo Yesu le whaamatalanga, o lewa tango Yesu tusi rona lima I lea, I le palapala, o ke rei lopo se whe au, o lai tamu whai Yesu e tau leo wharasaio, iau ko umanga kuar ku la whaunga kusi e lea tu e ron tantama I lima, because o tangata tu la whono. E malama tu la whono. La rātou te iloa, na tusi o tu la whono tā ua le na mai e le atua. Le wha vai umai tu la whono. O lea, au e te whasi o tangata. O lea lai kusi le mo Yesu nunga I. Ai whamari whai upo ea. Whamai, a ua rātou whesili atu pia lava I a te ia. O na toe nofo le o ia ilunga. O lea lava ea, ti ngana rātou wa ai atunga. O te iloa some of them o laua iloa le mea lai tamu whai me Yesu. Laua rātou iloa po o rātou manatua foi. O laua whai e Yesu la. A tono laua iloa e nisi. Le mafuanga e leina tusi le limo ai. O Yesu runga le palapala. E wha manatu I tangata nei. Tu la fono se folu. Le tu la fono paulo le taimi. O le utango ai o ifo e te ilo ai. O ia o le atua. Le utango Yesu to e tusi. O te leo whai atu to e tusi e Yesu le tu la fono. But for me, o lau te iloa, o lau utango Yesu tusi le. E kau ki liva le message tangata nei. Hey, e le 10 commandments. Au te whaisu tangata. A o le nei lava. E fi nau atu lava e tusa ma le mele na whamei Mose. Whamela tala tusi pa ia. Ona toe nofo le o ia ilunga ma whaape atu I ate I latou. O so o tau whaalonga le whainga tala Yesu. O so o tau ele aisa nanga sala. Ia lua I tongi se maa I ate ia. Mana ia le whainga tala Yesu. O ila se o tau ele aisa anga sala. O te le iloa. Ki le iloa penkango Yesu koe kusi le a 10 commandments I lunga para. E wha kiro ia, kama ia hoi. Whea koe foi. Te leo whai atu al mena tusi Yesu. Whea tu, who knows? Ono lai tamu whai Yesu e tusi se. Nana tusi Yesu ni mea palapala. Some people think, o lai tamu whai Yesu e mawhau. Ona e sao tala tangata nei. Ta tauna whetongi no winga. Give you some time ipe. No e taha ua foi. Ia lea foi. Ia le tūma le anga le na whai Yesu. Au e te wawe tali. E mawhau mua. Mawhau mua. You seek wisdom from God. Po le ale tali e tali ai. A le na whaliu Yesu tusi nuna palapala. Umana tusi e Yesu. O le na tau whai Yesu ea. E tau fo I tangata nei. E le ngata give them some time to think. E tu sama lato whaamasinonga. Man tua fo le upar tusi fo mai ai e te le I whaamasino atu. Fo mai e whaamasino ina oi. Ai e te le I whaamasino atu. Ina ne I whaamasino ina oi. Right? Lai fa mai e tanga oi whaamasino oi ate oi. Ai te li whaamasino le tangata. Ina ne te iwa whaamasino ina oi. Lea lai tupu I. O lea wo atu tangata ia whai le whaamasinonga. Ai lato te le I whaamasino ia te I lato.
Lei masisi o latou na whaamasino ia ti latou. A tonu la lena toi ave Yesu singa whaamanatu tu la fono. O jisi o kou mawhaionga kausiar ku la fongo lea ma e pena on whaamanatu i lava le mea Yesu lai whai. Pena kanga Yesu kulonga lima kusi whaapea. Now they click the message. Why? Because o latou o tangata o tu la fono. Latou te iloa o le tu la fono se fulu na tu sia le lima o le atua. Te taulana latou iloa le fe au le avato Yesu i. Le thinker of God. O lea fo ua au mai le tu la fono na fai mai ei mose. Te taunga whetongi. Ngalo le tu la fono se furu le na tu sia le tamtama i lima o le atua. Amen. Mai lo i. O ila, na tango ila i o Yesu, le toi whamatala mele tusi pa ia, if you read the context o le tusi, o ia te iloa ile mena tusi a Yesu i lunga o le palapala. Whamailo le tala tusi pa ia, o so outou ele aisa na ngasala, ia lua i tongi se maa ia te ia. Whamailo le tala tusi pa ia, ona toi punou lea o ia, matusi le ele. Le tala lea Yesu le na fai i tangata i whamai. O so outou ele aisa na ngasala ia lua i tongi se maa ia te ia. Na toi tango Yesu toi tusi na tala na i lungo le palapala. Whaliwa Yesu koe kusi lungo le palapala lang kala sa fai. O lea, o so outou ele aisa na ngasala ia lua i tongi sa na maa. Na tango Yesu toi tusi lungo le palapala. Ana e whamai upe vadu. Whamai, ona toi punou le o ia matusi i le ele. Na toi punou Yesu, toi tusi lana tala le na whai lunga ele. E toi tau toi tangata i oia la sisi o toi reise anga sala, tongi mua la sana maa. Whai mai la, i mana tu auto. Na o Yesu wa, le tangata o ia o le whaamasino. Amen. O le ua atu tangata i e whaamasino le whawhine lea. Ave ia Yesu e whaino na whaamasinonga. Yesu, tau airola i maa. Lena whai mai tu la fono i wha. O le mea le nā le ti a polo lo whai, le mea le nā le akiusa. O le sau e ave o i lumo le atua. Ka kaurunga oki ke venia. Whapea. Right? Alright. O Yesu o i o le whaamasino. O lea la uatu sangata i le whaamasino. Ai tango le whaamasino tu e whaamanatu i ele tu la fono. Lena tango le whaamasino. A tu e whaamanatu i ele. A 10 commandments i a pole. Tu i ele a. Bring prove a point. Ele tu si lon tamtama i lima i lungo le palapala. E whai ma whaamanatu. O lea, e ele 10 commandments. Le tu la fono a lea tua na tu sia le lima o lea tua. E te tauna na pick up e tangata i ele whi aula e ta o mai Yesu. La vai fi ngau aku. Le hei whamai mose ka kaunga whi konga kai. La saukala. Kukua whamai. O lea su e pora se tala Yesu. Mana i ora tala Yesu. O ai se o tou e le ai se angasala. Tongi mua la na maa. Tanga fo leo Yesu to e tusi lana tala i lunga palapala. E whai maa. E le na ona whaalongo iai. Ala fo ua wa ai iai. Ma tua i mautu war tali e Yesu iai. Tongi la lau maa pea whai ea. E leisa wanga sala. Uma tanto e tusi la i lunga palapala. Whamaila lu whai upu ea. Eiva. Ua la tau whaalongo iai. Whamaila tanto tusi pa ia. Ua la tau whaalongo iai. Ua i loa a la tau wanga sala i o la tau lava loto. I o la tau loto fuati eifo. O le maa naia na o le tala le ia te au. Ona na whai atu loa Yesu. Na mawhau loa la i o tangata matango ana ia toi whaamasino o ia. How many of you know e le mawhainga e judginga le judge? Amen. No one can judge Jesus. Le ima se mawhaina whaamasino ine, e le mawhainga e alu whaamasingo, e koe kanko e whaamasingo. No. Ina ua atu e whaamasino, au mai le whai unga le whaamasino, le ima se sina toi tati. Asea, e le mawhaina o tau whaamasino a le whaamasino. O Jesus, o i o le whaamasino, le se mawhaina na whaamasino. Alu atu ale tali le whaamasino, ngongofo leo vaenga ia, le lopo le ale kali ei, fo mai wā, o toi mawhau, le ala ua whaamasino ina Yesu. Amen. Na watu e whaamasino le whawhine, a ua whaliu Yesu toi whaamasino lo la lātou. Whailo Yesu iai, okay, a whaila Yesu o tau ele eise angasala, kongi mua la lau maa. Le lau wa ave lo ia te lātou, e whai e lātou le whaamasinonga. Wale upar tu si whaamasino o ia te oe, a e te lei whaamasino atu. O lea lau wa whaari i Yesu le mea tau o le mercy. Wa utau iloa, le tala le na o whaamatala ina, e sa ole mele o atu i tangata ia. E sa ole mele o atu e leo farasai o mla tu si upu e leo whai mai Yesu e se. E sa ole whai mele tu si pa ia. A ele i whaliu la Yesu whaali lo na ita, whaliu si whawhinge. Ole, wa vai la sa o koe ingole.
Oi la sa ko inga le kale sia la mele nga fai. Ah le mega. Ela I faliu Yesu lona ila ono fu o ia tata una fai le fa masinonga. O le ala wa fa ali Yesu I lona mercy. Le me ta olona alofa muti vale. Si neita mai tai. O I le te ilo ai le te leo le alofa. O le nei tini titi. O te le ilo po se mea le sfuru fiku su val su iwa po le, o se tamai tai. Le nei wo atu tangata nei o toa I ina, o le au farasai o mlau tusi upo le mana I e pata to faitau lalo I fo mai. Ua la tau whaalongo iai, ua iloa la tau lava anga sala, ua wha masino wha tangata ia te ia. Fo mai na I o tala tusi pa, I la tau loto fua te ifo. Ona tai to atasi lea, o I la tau malu I fafo. E a fua mai I toa ina, o atu I e au pitoiti. Fo mai le tala tusi pa ia, o koe I inga, o la kou inga mua kau ai lalo la kou maa. Le to atele le au aku malako ala, o le au ulu singa ingo aku ea, e kau aisi ngi kama kengiki. Ai se awa fai mele tu spa ia amata mai toi ina. O ngo koe inga, o le makua kau ai maa. Ona foi o matua i ola wha masino tangata nei. O ina ua fai atu la Yesu. Fai la Yesu ko li sianga sala, kongi mo le maa. Ai fai mele tu spa ia, na amata mai toi ina. Ono foi o le matua o le soifua e te olai, o le tele foi na o angasala na e faia. O le mea foi na elei, o le koi inga o ka ngaka po o le matua o le tangata, o le tele foi na o mea se na ia faia. O le naititi o le tangata, o le laiti foi na o angasala. Lona winga, tango la o e wha masino, le fitsfu tolu ia po, fitsfu mantupitau sanga tanu na olo le tangata, fiang i angasala e faia. Mane ngai ka ngaka whako asfuru waru kau sanga, ngai ka mai angasala ia faia. Right? O le tele ala o waso o le tātou o le tātou te whiolai, o le matua fo ina o tātou wangasala, ma le tele o wangasala tātou te whaia. Mea nai wha matala tu sipa ia, au e te whaamasino hatu, whaamasino o la oe ia te oe. Le ala uto e whaliu Yesu I ave o, fu mailo le karara ku sipa ia, nga mua mai na afua mai I toa ina. E le ku oi ngai wha aku mwar ku sipa ia, na tau mai ia te I tātou, au ata, o tupu le tātou wola wha le anganga ma tātou tupu ina matua, o le ave e sea fo ina o le tātou wola wha masino. Te iloa le leia le tangata e le I tupu wha le anganga, o le ola wha masingo I kukongo le kalesia, o le ola wha masingo singo ia. Ia. Ma o tangata fo ina, e le lema tatu sipa ia wha masino o ia oe, po o e ato o toa oe. Le se e kalesia ato o toa le nei lalo langi, po o fea lava le loku ke aluai, ke laku a o winga I o ka ngaka ke mo, lesi loku. Yeah. Awala e te tango fuala oe wha masino. E sea, nei te iwo to e wha masino ina ai oe. Te iwa e whai mai, e ore whai ka kala I o ngā, o ka ngā e kalesia. Ore whesili. Oe. E ka whai kala. Yeah. A whai lai te whai tala, ia ora ki wha masino nge, I ke iwa wha masino ina oe. Mai, e le aiso wha masino nga, pe a whai ke le wha masino fuanga ka ngaka sia, la ngā whai ke o lai oe ia. E a whai la lea, le ngoi. Mai o ngā, oi o ka ngaka o lea. Ia va, iei, sola mare ke kupe le kalesia, wa inga ia lesi. Kinga ki ngā, ia va, inga oi mai kupe o la mea, wa o mei le tupu tono lotu. La wa vevesi ei foi. Ai a oi. Se kemi nga oi se pengi la so e a onga. Se kemi nga ngoi nga oi se. Yeah, it's the same judgment. A whai la te le nga oi se pengi. No ia la kaula ia, oi whamsingonga. A whai nga oi ia wala ki pisa. La ngā fu e mau ai mau. O le fu e mau o mea kākou. Right? Le tau no ma tus pa ia I. Le tau mwhai Yesu. Le sau Yesu. O lailo Yesu, e le ai ma se si o ato o toa. O le mafu angana na reina ia sau. Na sau ina ia, maua uma e le ngatea, ina ia maua le whaoritanga mo le tamaitai lea. A ia whaola ina fui tangata la heo mai kau, aika mai ka ilea. Lea la watu Yesu I, e saola, e sao uma tala I fo me tangata ia, wa kauronga kongi si finge oti. Amen. Ai whaliu Yesu whail whaamasinonga. Amen. Thank God for Jesus. Whai mai la ia. Ono toi punou lea o ia matusi ele. Ua la tau whaalongo I ai. Ua iloa la tau anga sala yo la tau loto fuatia ifo. Ona ta ito atasi lea o I la tau malu I fafo. E afua mai I toi ina. O atu I e au pito iti. E whea kufo. O le au la hiki fo ni mele inge. Ele mai lea. Le kongi maa ni mele inge. Ai o lea. No mama fau fale skoa inga ke milen ko a fa ko Yesu fa pero mal skoa inga la ku malanga ma mal silo makua vo le fa mai ka ngoi ma nga fa ya kwa kala Yesu ko ma fa fo oi ka fi
Oi ka fe ele lumo sarava vai kunga esiri kunga kele anga me se nga faia wa ma fau nga i longa loko le ngei aka mai muri lua nga fai le ngei ka mai kai le fako amo maka ika nga muri lua mai la aso ar ngei aloka la akele aka a la wa ma fau fo tanga ta fomela ia wa toi tu i foi la le ma asia ko inga mai ele ai la esiri kunga kele au me se nga fai ngai le ngi ka mai kai o mai fonga wa le ai mangisi ko ia fo mai la il foi upo se fulu o toi nofo i lunga Yesu wa sila fia wa le ai se tangata wa na o le fafine lama ona fetalai atu lea o ia ia te ia funai o i fea ea la tou o e na moria oi wa le faasala mai ea se tasi ia te oi o le uo mai e o mai faasala me o fea la lau vanga o mai faasala oi a fa mai ale tali le fafine ua fai mai o ia lea li ie e le ai lava se tasi ona fetalai atu leo Yesu ia te ia o te le faasala fo ia te oe alu ia oe aua e te toe anga sala amen na o Yesu wale tangata sa te tauna tongi langa maai only him o ia o le atua o ia o le whaamasino o ia fo ia mi o tonu le seanga sala lena fai Yesu a fai so to i seanga sala tongi la ma le ai masesi e anga sala uma. How many of you know only Jesus qualify and that you wale mai kong il fingelea na o Yesu lava ma fai no na fai sa te tau na tongi Yesu le ma ya sa te tau ona olea o le whaamasinonga e whameritala tu spa ia e sili ia te ia le alofa muti vale he desire mercy fo menu tala Yesu i le tali Yesu fo mai o te le whaasala fo ia te oi o i o le whaamasinonga tau na whaina na whai unga whaasala le fine a mai Yesu o te le whaasala fo ia te oi o fo menu tala Yesu i alu ia oi aua e te toe anga sala pe o le tala le no amata i le amatanga la tu le tangata o le malosi anga o le tangata lea e le mawhai e le tamatiti leo ona te te ina ua latu le tangata tu solo na malosi mata ofi le tangata lea le fasia le tamatiti lea na la ia ua le toe tango na ia toe fasi au fai ia kangola ia fai fa le o foringa fai ngai alu la ia au ko fai ala wa au ngi e ko er ko ngoi ia mea le ainga la ma le fasi oi o le ala wa tatau na fai le fai unga tau funa fasi ai ona wa faari ai le alofa fa pena fo le ata le au mai Yesu i sa le mafai e le fafine lea ona te e le malosi o le awa akiusa ma tangata o le tu la fono o le ala ua o maita wa ia le mafai ona tu ma te e iai la na te mana o mia sia se sulu iai te lo me le na iai lava o oe ma u tatou uma na iai le tūranga le fafine lea le isi na mafai e tatou na te e le ti apolo malona malosi o le na polonga i lalo le fafine le na polonga i lalo tatou i lalo lea le pule anga le ti apolo e le i mafai la e tatou na te mi lava famerta la tuspa ia he is the accuser o la lava e tu le ti apolo ma mo lia i tatou pe ona mo lia lea ele au vaenga leo lea o le fafine le lumo le o lumo Yesu fa pena fo nga luenga la fa ti apolo le taimile nei o le mo lia o tangata i lumo ai lumo le tua la fo e mo lia ke venia so wa fu ele atotoa la fu e mo lia o Yesu o ai fo ele ti apolo ala fu e tu Yesu mo oi fo mai olo o tu ile vai fa tu mo oi la fu la o tu Yesu ia how many of you know na o Yesu e sili atu lona malo si le ti apolo e ma faina ia te ina e ma fai fo ina ia ma ia fai aku ki apolo malolo o e piko siringa kelela wang sala how many of you know only Jesus qualify e fail talana e alu watu le ti apolo e avaku o ia wang sala e faliu Yesu mai ia malolo la ia kele aku wang sala nga ia o e arka nga piko sirira kelela wang sala o le la o ku fa musingo ia ki oi o le ala e fiu le ti apolo ai mana o mia se tangata e tonu la na amio mas tangata na te faia le faiunga na o Yesu lava la fo mai le ai la o ke si o kali o Kevin o pai mala fai ma si o fingo Alofa si o kali o Scotty
Amen. O ia ai ngoli to tele lava tatou le lava tau mai Yesu mai nei o le te pui a se whanau ele o atotoa e sa o ele o atotoa le o atotoa la kusa markula fonga kaunga fasioki ai o ke le fa sala ia. Amen. Amen. What a really nice. Le tātou ali ima le tātou whaola. O lau waku ka ika vo lele waka kaunga kau aika ika i maa pa o te tau ele whaasala le atua. E la kua whamatala Yesu o te le whaasala iai whama e o lawa ia te au. Te le whaasala ia te oeli Kevin. Lau anga sala anga iai. Alu, au e koe anga sala. O le mea nata o le sala mo, repent. O lea, au ar toi whaia. Yeah. Lea lau whaliu Yesu i, whaailoa iai le mea tau o le mercy. Wa le whaia le whai unga e tatauna whai iai. Ai wa, whaailoa iai lona alofo mai, e o lava fo ia te au, o te le tongi se maa. Amen. O tangata, e tau ai maa. O Yesu, e le kau ai maa. O Yesu e alofa. O Yesu e alofa. O le alofa i o le atua ia te tātou. Whamatala tuspa i hiti saia mercy. Then sacrifice. E sidi atu i le atua lona alofa e nau i le alofa. Mea fo nai whai mai i tuspa ia te tātou. Fo mai olo sa ili mai le atua i se isi e late sa vali. O le na te a whaia le a miotonu. Ma le loto ma walalo. Ma le a. Ma ola i le alofa. Excuse me. Ala sa ili mai le atua tangata e ola i le alofa. Au e toi ola wha amasino. Nga luenga nā le atua. Right? A whai rei sau angasala. Whai ue a kokoa. Kongi la sau maa. Amen. A ola utala ia te oi. Le ima se si o i tātou e a e qualify e tongi le maa. Lona winga. I le ora ke usiano aia. Ka kou ngale lo lokua. Mo e ka pua i le li. Au se upu le mea ta o le wha amasino. I le e ave ese le mea nā. Mea nai wha mai e aua te whaamasino atu ina nei whaamasino ina o tau. Lena whaahali e Yesu i o mai lau vaenga i e whaamasino i al tamaitai. Ai whaliu Yesu koe ave i le whaamasino nga. Tangolo, o tau i loa o le tū la fono e le ima se sio kako e pasi ai. Yeah. E le mwhailana tātou whaamasino ina wasau Yesu wha mai le tala le tūspa ia. O leo atu lau vaenga matala Yesu. O le tūsa mar tū la fono. E tūsa mar tū la fono le ko keo mai ei. Fa mai i tangata murilua. Ai whamatala Yesu, i le vaaira lau vaenga le, o laua soli le tūla whono i wafo, o laua murilua whawhine, o laua wa mauti noa sa momoe e maltangata. Ai i le vaaia Yesu, whamatala Yesu, e o lava fo i lau vaai. E anga sala i lau roto. E a o na murilua lau roto, lau e anga sala. O lona winga, wasau Yesu si i le tūla whono i lungo le isi la sanga. Kuso le mele in mafofolo vanga ia se ilonga lava ia e ilunga moenga ia ma faile tu langa na fato anga sala ile tala Yesu e o lava i lauva ai anga sala lo loto o laua e anga sala no bo si e Yesu le tu la folo i lungo le sila sanga. Amen. Fa mai foi o tangata fasio tangata mai Yesu e o lava i lo loto peita we fasio tia se vai e si e Yesu tu la folo i lungo le si levo ele ia la ma se pasi ku la fongo. Ma kuai maka ukia le maua le pā o le tūla fono. Leise se na te ausia. Ta sia tangata na ia ausia. Na o Yesu. O ia o le ua iai. O ia a vea ma whaamasino. O ia o le whaamasinonga. O tau i loa le. Le whai o le whaamasinonga. O Yesu e whai o le whaamasinonga o lau langi. Whaafetai o Yesu e whai o le whaamasinonga. Le ia le judgment seat of Christ. Le whaamasinonga o noa. O le nofoa ali o Yesu ke riso. Le whaamasino ina ai tangata na talia Yesu e ve mali mwhaola i tau i o lato ngā ruenga. Ai ese i foila le Great White Throne Judgment ia po o le whaamasinonga le no fua sina sina. Le itu atu se whaalinga le whaamasinonga lana e whaamasino ina ai tangata o le lalo langi. Tangata le talia ina Yesu o le whaamasinonga lana le ima se pasi le whaamasinonga lana. Nasea, o i ngā le la whaasingo kuwai ia ka o kwan mafuanga e ringa luce oti. Ma o i tātou o e o talia Yesu leise judgment. Aia, whaamasino ina tātou ngā ruenga. Pei o le whawhine lea, leisanga judgment. A vatu ia Yesu, ai whaliu Yesu whamaya, o te le whaamasino fo ia te oi. Ai alu au toi anga sala. Ai sa tauna whai se whaamasinonga. Te loa Yesu, Jesus never change. Yes, he never changed. Up until today.
e le suia Yesu faingola na whaamasinonga e le suia salamo tātou umalava salamo ma Yesu te le whaamasino mai ele isau o ia whaamasino i le lalolangi aina sau ea e lavea ia le lalolangi o le taimina le nei o le na sau Yesu lana sau na mua e lavea ai le lalolangi o lana sau na lona lua e sau e whaamasino le lalolangi right o le taimina le nei tatau ona e alu lola e talia Yesu e leo se kau whaafefe talia e mai lau loto ina ia lavea ia oe mai le whaamasinonga o le toi saunga Yesu e leima se ami leima kangaka e afoi ami la langi mfainga kuma ki ke saunga Yesu fa mantara tu spa ia tau le pelu le afoi le pelu o lona fofonga nga fekalai o Yesu ke lo polar ko ke le ami nga fekalai o Yesu ke lo mo meu tank mo meu va akau mo mengi i ke lo nga fekalai o Yesu feo ki uma kangaka esa taimi o langa judgment le sa o il saunga lona lua e le mafaila nga ku se si ke e ai le leila le sau o Yesu o la ke kua o Yesu na ilo le sau o Yesu o la te ilumo o Yesu ina ua sau Yesu mua sa ti e Yesu le donkey ilungo le asini alu le tupu ilungo le asini o la e alu o io le tupu o le file mu ua tatou faitau le tusia faalinga a sau Yesu e sau le solfanua a sau le tupu le solfanua e le o sau o file mu o la e sau le taua lona winga aua la e whaasanga tau i le atua fo metala tu spa i o tangata valea tangata e whaasanga tau i le atua which is how can you go against God amen o io le atua e alofa o le alofa la now is a time of salvation taimi le nei o le ala e nau mai le tu spa ia pe nau mai le ia Yesu i lona alofa e whaali mai Yesu le alofa ia ti tatou tau fo ina tatou whaali atu is tangata le alofa aua kako koiola whaamasino asea ono le atua le tatou te au ono iai na te le i whaia le whaamasino ngo oe ina ua e anga sala inga ua e alu wako e kaikalia Yesu e le i koe whaliu Yesu fo mai sori Kevin ka ele kele o anga sala ari sori Kevin hola man ua ule i lopo le alimea la whaia oe li Kevin o ke whaiaku oe man how can I le mawhainga ufa mga lor nga sala mak wake le kere nga sala ni Kevin ka kaunga wha sala ele i whaia Yesu le mea nai a Kevin o le tele i o anga sala a Kevin tatou anga sala uma fametala ina ua etalia Yesu e vea mari in whaola o le aso nga whaliu folo Yesu wai oli angelo langi oli angelo langi fo mea ili anga tasi ali liu a ona etalia Yesu fia angelo langi sea ono le misiona le na angelu o le tau mawhai e tai o ia e maua le tala le ia Yesu ua ave e sea mai oe mai le whaamasinonga mai le whaamasinonga o le toa saa o le atua o le ara wakua i fia angelu inga ua kalia e Kevin mea fura nga alu wakua i koe ope ngaru se angelu i kua i kusi le faula la i o anga sala Kevin alu wakua mai ke loa e le koe la vea kusi ia la whaaleanga umangi kusi susungu uma kusi ngai o lea kusi ngai whaakau lo whaamasinonga asia whaaleanga uma whaila whaakau ia uanga sala o tuana. Asea, ona ua outalia Yesu e vea mahali imwhaola, ua outalia lana whaamangalonga, ua outalia lea, lona hao maimo lona hanganga, ilo yaso lava na outalia, na whaalea o ngā ina umahilo tuanai, mea nana fumetala tuspa ia, o seo ya ke riso, o le tangata fau, e o lava fo ikusi ala au a ngelu e whaakau ilo uolanga, ngā afunga, ngā whamaiwa, ua mawai mea tuwai, o mea kuwai umalava, o tusi uma fo e whaatau ilo whaamasinonga le tuanai, ngā kalepe uma penga whaalea ngā umalava, e le to yeisin tusi o lo tuanai, esea, ua avea uma tangata fau, ua koe a maka le kusi o lo uolanga, wa koe kusi lalo mea le lei o lo uola, o lau to tususinga, in Christ, o manui o mea umana o whaia ya ke riso, o leo wa tustusia o mai lalo, o le lau pepa fau leo o lo uolanga. A o lo utua nai, mai le aso na uwhanau, o le aso na uwhaola inai, wa whaaleanga ina uma po ua, a vesea ua mawai le tua nai, e o lava fo i tusi wa le tusi ale fo, tusi pa ia fo mai ea, i le aso le whaamasinonga, ua tāla ai tusi, all the books were open. Tusi uma na tustusia ia mi oma mea uma tangata fa mai o itala na e tautala e tustusia uma ilalo e whaamasino ina oi o mea uma lama na e whaia le se mea e nā tia e whaamasino ina uma i tātou i mea tātou te whaia o ma whauwhaunga e ma tustusia uma ilalo le aso na e talia Yesu na whaalea o ngā hina o mai mea o lautua nai aia o oi ya ke riso in Christ wa whaamaumawina le ami o tonua ke riso o laua e ami o tonua tuai ma oi. Amen. Thank God for Christ.
Thank God for Jesus. Male salvation na ia whaia. A whaia te whia talia Yesu e vea mahali I ma whaola. Whaia ele nā whitwhilinga. Awana e whaia ono se situ. Ai ona ua eva ai. I le loto ma le muti muti vale. Pe ona whetalaio Yesu. Alu awa te toe anga sala. Alu awa toe whaikala ari man. Awa koe muli lua ari man. O le ua escape oi mai le judgment. Awa la toe whaia. Amen. O tau mana tua fo ele tala na tala noa Yesu fa mai le tangata na ia fa mangalo anga sala ai na toe alu toe tau mawhai le fata oto le na fa matala Yesu I le tupu na tango fa mangalo ia le aita alafu alana alana au na ai alu lana au na o ia ale tangata ai alu tangata le tangata lai no fo aita alafu ai alu koe a fa masingo kaka fai au koe kongi umama ya ma fai fa salanga o tangata na and yet e te le atu lana aita alafu ile tupu le wa fa mangalo le tupu ina ua toe fo I atu lola le tangata le wo o tala le tupu e tusa ma tangata le fa mai la kama fo le lenga kango fa mangalo uma anga sala le tupu I le linga le 4 milion anga sala fa mangalo mai ia mengar sfurka langa anga sala ilis kanga kaya ia ala ua kango fasima la ua fai ela fa masinonga wale fa mangalo le tangata na le sfurta la lena le ngofo sala le tangata a o le ngeia nga fa mangalo nga ia ile 4 milion lenga o wa ile tupu on mela na ua makua I kupu lo la le ito le tupu wa I kar kupu fai lo mar fai ungar tupu se va aile leanga o le mele o lo tango fa masino le isi a ua ele fa masino o ia te oi lea o le fa masino nga le atua le na ave ese ma oe matutongi la wanga sala ma fa mangalo a wanga sala a o le nei ua e toe alu toe va aile ngaka ma ianga sala ngang sena tangata ia te oi ma e fa sala iai ma e fai tala iai and yet o lele I fa sala o Yesu na fai atu Yesu ia te oi alu au toe anga sala fa mangalo umalu tuana fa va aile le fea o le melea a o na fai le fa masino nga le atua ele ai laso alofanga e ona ele o le atua la le o ya fo mele tatus pa ia wa fana o tangata le se malama a e loa le me wa fai Yesu mo oi ia e fai a fo I le tangata aua e te a aua te fa masino aua fo I te tau mawhai a mai fa mahangalo tangata asia ona wa fa mahangalo ele atua singa ngaka ma yang sala ngaka mau ang sala kele nga fai le atua aua fa mahangalo ele atua ia e loa fo la fa mahangalo la itala fo le sia joy amen tato fa maula lalo I lumo le atua amen hallelujah fa maula lalo I lumo le atua lo portusi te ele atua ile fa maulunga ai fo I lo na Alofa tu no ile loto mawalalo fa mawalalo lo tatou loto ma failo ele atua na ngalue mai e faise swinga tatou fa mawalalo I lumo le atua talia lo na Alofa tu noa ma le muti vale o lo na Alofa na fa alia te tatou ai fai te fia talia Yesu e vea mali ma fa ola I lo wola malo soifua fa tai mai uportalo nei le tuola matou tama wa u fa longo I la upu wa u tantonu wa o iloa o au le tangata anga sala. Na e whetalai I lau upu, tali tonu I lau loto, tautino I lau ngutu, e o mai ai le ola. Na e whetalai foi, e whaaola ina I lato uma, o e vala au atu I lau suafa, I le nei tu la, o te fili ai, e talia ina ai o Yesu Keriso, e a vea mali I ma whaaola I lau neiola, o te tu ina atu ai lau sa valinga, ma tu ina atu ai lau tangata, whanau fau ina ai lau wanganga, e ala le a vea iau, ma tangata fau I lau malo, ta ma, ha oa o mai ya oa I mai whaatonu mai o I o wala uma, ono le suafo Yesu Keriso, wo wole ma vala au atu ai nei, amene ma amene. Hallelujah. O lau talia o Yesu e vea mali I ma whaaola I lau wola, o lau tau tinonga lea, po ua e tau tino ina o ia, e fai ma loia, fai foi ma seisi e fai alo wha masinonga, e sili atu pe a fai Yesu lau wha masinonga nei lo le fai ti Apolo, ko loa ki Apolo malanga, ma ilinga sau au mai ya Yesu ea, e wha masino le whawhine, fo mele le tala tu spa ia, fo mai o le ti Apolo, he is the accuser of the brethren, up until now, o la lava e alu e accuse o I lumo le atua, ai fo mai o loo fautua o ia mo I tatou. Amen. Whamanuia le atua I lau sa valinga nei vai aso. Lana ta inga ta ia tu lo tu soifua
ia malo ne yola au na ingalo ia te tatou le tatou sa valinga ma le atua ua manu malo Yesu o le afo o le tu mo oi ua manu malo ia Yesu mai le tu mau mai le anga sala mai le oti mang malo Yesu o le tangata potola wa ia fili faulo na fale lunga o le papa pe ua faulo na o le lunga le upo le atua talia Yesu e vea mali ma faola i lo wola mo lo soifua fa manuia le atua i lau sa valinga de neiva yaso a vea oio se fa manuianga ia fa piona a vea neiva yaso a o e mafau i mea se ua fai tangata ia te oe ia e manatua ele o oio se tangata ato atua fa masino oe ia te oe ona le fa masino ina le oe awoni o tātou pei o le au farisaio ma le au tusi upu a ia tātou pei o le fafine na sa whaapeona i lo o iora tangata sala ma whaapea atu e le i whaamasino mai le au vahenga le ia tea umelo Yesu he ofo ia tea aluia aua nei e toi anga sala i e whaapena tātou wo sa vari luma e moni lava i le ato toa a whaiwa e se nungo le ala whaamawalalo i lumo le atua repent ask for forgiveness for me whaamangalo o ia pe a whai tātou te whaamaoni e tau atua tātou anga sala be honest if it's a sin acknowledge sin move on whailoa i le atua o le anga sala ta maa ua o se i o luma whaamangalo mai au o teimi lava umaina e te talo lau whaamangalo o i le atua sea you honest with your heart. Amen. Move on. Pole a lava le loloko la wang sala. Pe nga fasioki se si posisi pole a lava se me lo loto bone. Be honest. You know it's a sin. Fa mawalalo i lumo le atua. Move on. Amen. Fa manuia le atua ia te oe malau sa valinga neiva yaso. Tai atu loto soifua tātou Bible study le aso lua. Asau nei le tu lai valu le po le aso lua. To so ina le tātou prokalame o Kevin Ruiva nei. Alofa tele mo oe. Fa soifua ia.
Emmanuel.